كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. های ساعت ما در 9 نشده در کوکنی کافای کاری کوکنی اوبارکا همه خیلی مرغا داد وای کردستن. میگم چی باشه اینقدر این مرغا داد وای دارن؟ این نمی ایسید کشون استرک روباه ایستاده یعنی میجده. وای ما راهم که یگان مرغ میدان در موندگی نباشه که بخره بگه. مرغا را یک ساعت هوی داده بودیم برای که اومدم تخم ده اومدم مرغا 3 روز 4 روز شد هوی دادگی نیست. اومدم تخم را هم خیلی کفانده خوردیم. وقتی که بیرو برن با علف هر نمود علف بخورن ویتامینشون که نمیرسه می تخم را میخورن. بیرو باشن مثال سیرن که جای ده علف یا چی میکنن میخورن. انا وای اصول روباه اینه میخوای. اومدم پیش اینجا وای خوب بوده دوجه چون اومدم وای کرده همه خیلی یک قط کرده سیانکا کردن در اسپید نکردم راستی. او مختشدگی که نمیدانم اگر مرغا را ما سرتیم خیلی مرغا را میتیه خوک در سرش. رنگی سک خوب بوده در همینجا مرا ندیده. اینم جوده خوب بود. همین جدت کرده میستده که همه بروی مرغا گفته ممکن شویم در همینجا خورو. نه یکان مرغ خیلی در میدان موندگی نبوده نیسته. یکان پری مرغ نیکی مرغا را داد وایشون برو مدسته خیلی شیده بودم. خیلی گفتم یا برم کنم این مرغا بیا چوجه برو وردین یا که یکان چی هسته که این قدر یا داد وای دارم.
рецепти ҳамин булочкаро бисёриҳо пурсида буданд. хостам ҳамин рӯз тайёр кунам. ба мо дар корай 2 стакан шир 450 мг мешавад, 10 грамм дрожж, дрожжа кати шир якҷоя мекунем, хушрӯ, 1 қошуқча намак мендозем, 4 қошуқ калон шакар, ним стакан камтар равған, 2 дона тухм, 1 қошуқча разрихтил мендозем. ҳамаша хушрӯ якҷоя мекунем, ба орда мендозем. хушрӯ ҳамаш бояд якҷоя шавад. پنج стакан орда дар инҷа дӯстони азиз, ҳамаша якбора мендозем. бояд стакани дига орд мендозем. хамира бинен сахти бад нашавад. хамир бояд мулоимак биёяд. پنجاه گرم маска мулоим бошад. 1 қошуқ уксуси 9%. баъди уксуса кати маска андохтан хушрӯ хамира меғавҷем то ки маска кати уксус дар хамири мо ҳал шавад. хамири мо бояд анамихе шавад мулоимак. болоша ба 1 килонка мепӯшонем. хамиримон 40 минут дам мегирад. то булочкаҳо дам гирифтана мо крошка тайёр мекунем. дар мо дар кораи 2 қошуқ орд, камтарак маска, 2 қошуқи дигар, 2-3 қошуқи дигар шакар. ман на глас тайёр кардастам примерно ҳамин қадар корайда. барои чӣ ман нишон додастам? барое ки дар видеои пешина, влогои пешина дар болои ҳамхе булочка крошка чошида будам. бо дар болои пирог ба бисёриҳо пурсидам ки рецептшан нишон теҳ чӣ хел тайёр кардем. хостам ки ҳамхе нишон тиҳам да шумо ки ҳамхе тайёр мекунанд. ин ҳамхе дӯстони азиз, крошкаи мо тайёр шид. ҳозир боша булочкаҳомонам дам гирифта истода. бо ягон кори дига ман мекунам, крошкаро тайёр карда мондам. шумо метонед крошка пошен, метонед ки дар ҷои крошка кунжут пошен. удоф ма ҳамхе кунжут пошида будам болои булочкаҳода. ин дафъа ҳамхе вай крошка тайёр кардам.
булочкаҳои моям 30 минут дам гирифтанд. дар болошон ҳамихе як зарди тухм, 3-4 қошуқ шир якҷоя карда мешакем. мадам хай шакидам аввал тухмакати шир, баъд крошкаҳоро пошидам. дар духовка мемонем 180 градусда то тайёр шиданша места. примерно 20-25 минут ҳамихе тайёр мешавад. духтаро булочкаи маам тайёр шид. нав гирифтам шаи духовка. камтара хунук шавад. баъд вай мекунам. мекушам, мебинем дуруш мешавад. аз болашро я полотенца мепӯшонем, то ки вай мулоимак биста. камтара хеле шохтаракай. دوستانی عزیز، در ویدیویی که یک دو روز پیش بود همیشه یک دو کامنتاریا بود، یک دو کامنتاریا نه 4 تا کامنتاریا بود. من دو تاش زبلاکیروف کردم برای که به نهایت گپای داغال نوشته بود که مقصد خیلی گپ زدن نمیکنی، چی با کانال شدی، گپ زدن یاد بگی که کشلاقی گپ میزنی که ادبی گپ میزنی. گفته هم خیلی گپا بود. بعد دوستانی عزیز بسیاری سوال میتین که شما احیوانین. گفته هر یک ویدیوی مده هسته این سوال. خواستم که در همه ویدیو گپ زنم که من احیوان نیستم در ویدیوی پیشینه. بعد نوشتن که مقصد در سوال ما جواب گرداندی، ممکن که خفه شده باشن. خفه نشین دوستانی عزیز، این سوال بسیار بود. خواستم که همه ویدیو در گپ خیلی در هر یک کامنتار جواب گرداندن نمیشه دوستانی عزیز. مثال یک کامنتار دو کامنتار جواب میگردانی، با ویدیو ایسر نمیکنی، با همین سوالا هسته. خیلی حق ما مثال جواب گرداندن اینه که ویدیو کرده گپ زنی و خوبه تو هر یک کامنتار جواب گرداندن. تا ویدیو آینده خداوند نگهبانتون باشد.